Jer to je počelo toliko davno i toliko rano da ja se točno ne sjećam. Znam da je krenulo od baka koje su me učile šivati jer sam uvijek bila u nekakvoj vječitoj potrazi za lutkom koja će biti baš ta kako sam si ja zamislila i koja je baš samo moja i zauvijek. I onda sam pokušavala naravno sama ju napraviti i tak su nastale nekakve, od početka su već imale krila, to se točno ne sjećam zbog čega su počele s krilima, a kasnije ti posjeti česti šumi i prirodi u kojoj uvijek s toliko pročitanih bajki u životu negdje ugledaš nekakvog vilenjaka i nekakvo začudno biće i pokušavaš naravno poslije toga to vizualizirati i sam napraviti. Mislim, ja ne znam kako izgleda ne igrat se, pa onda ne znam koji su nedostaci toga ne igrat se, ali u ovom igrat se je najbitniji nekakav zanos i nekakva čarolija, nekakvo vječno očekivanje, nekakve promjene, nekakvi novi pogledi na stvari, onak, jako puno toga. Kao odrasle osobe u igri je važno ostati sam sa sobom na neko vrijeme, ostati vjeran onom malom sebi, ispunjavati obećanja i očekivanja. Mislim da je to bitno. U ovom načinu na koji ja radim, to sam baš kćeri govorila jedan dan, da mi je najdraže kad uspijem spojiti glavu sa rukama i sa tijelom, znači onaj dio kad napunim trbuh sa vatom, kad taj gornji dio onak profunkcionira, kad se počne spajati ta glava sa tijelom, kad se vidi već otprilike ono u kojem smjeru idemo. I to mi je najdraži dio u tome. I pogotovo kad je gotovo i kad stoji na stolu ujutro, kad se probudim i dođem i vidim da stoji na stolu, evo ga nastao je, to je onak baš jedan jako dobar osjećaj. Najgore je naravno odvajanje, to je uvijek traumatično. Pa dosta sam gledala i istraživala danas kakve tehnike ljudi koriste i kako lutke izgleda, ima zaista predivnih. Ali nisam naišla da neko radi slično. Znači, ja mislim da je nekakva vrijednost u tome da sam ja tu lutku osmislila od početka do kraja i tehniku i materijale i mislim da je to glavna stvar. A sad ta vizuala nekom odgovara, nekom ne odgovara. Ljudi uglavnom su sretni jer ih vraća u nekakvo djetinjstvo, u nekakvu čistoću, u nekakvu baka, deda i tak. To ih oduševljava kod mojih lutaka, a ako to izlazi iz njih van, meni je to drago. Pa teško je djeci objasniti takve stvari jer oni u principu nemaju pojma kaj ih čeka i oni misle da biti odrastao znači, mislim, pretpostavljam, sam donositi nekakve odluke, raditi stvari koje hoćeš, a to je upravo suprotno. Bitno je ostaviti tu igru u sebi i tu slobodu, jer to je sloboda, a ne donositi sam odluke i ne znam, imati gadgeta koliko ti treba i vremena koliko ti treba, pogotovo nećeš imati.